Kubor nakaslem jong unong san hima. Kakasi Students Union Lawa Circle mentakasni thok dieng ka khandai tarik ubanai rempang arhajar pusau kelawan cakmat man pensngo ha kabayade bagajing sniu ka surok nanong try ter seduk shela ka bahap hapo ka than Mausan Ram constituency hadian bakaseng kalayo pediang iki jing uat jing nam jing ki pat ba nong shong snong jong ka te ka than bat kham tam e ni ki nong shong snong ka nong try ha kabayade bagajing sniu e jong ka te ka surok namar ka jing pensa teng ban snaya ka Bat kabala penong pat dikipat ba nong let nong wan baginia kendu jing ia shikat day ia. Habakran cigilat patai kubor Hashalong Press Club, u President ka KSU Lawa Circle, u ba sambor lang Shabong, ulaong ba katay ka jing pensak teng ya katay ka surak banshna kaladuan mentala Arsnem AA. Balayu I kumba kan saja rangay no hak ban pendap ya katay ka surak banshna. Ulaong ba ka jing jirong jong katay ka surak kalong kumba 100 kilometer AA na kasnong nong try shela bat kabala dep ban siang rong kadai kumba 1 kilometer bat kabadang sa teng menta kadai sa 10 kilometer tam AA ba ka PWD kampat pendap bat ya katai ka surok la baiting ka da ka SPVS hanay lapet bat kami da ka PWD Mausan Ram Division na kaliang kaseng kalapha ka kubor sa katnat PWD Mausan Ram Division bat siya menteri beri kami ka surok Bat kumjuru show MLA bau MDC ke Mausan Ram bagi dia banle AA no halor kania ban penbah si sendan ya kani kesurok ke badang sateng. Kalian demi ka KSU Lawa area circle mentakasni wan pensnow ka kabedai bat ka surok nongtra hek shela kebadan haka than Mausan Ram bat ka Mausan Ram constituency. Di hadin kajing snow ya ka jiu jinam jongki Pak Bang Susnong kita Han tadi ki Bang Susnong jom Susnong nong try. Abede bukan surok maka dau juga jing pensateng bat harga jing ijumi ikumbakan sa jarangan hagaban pendap ya kena surok bagi tray nadu nong try shena. Dikumbat shetu pi mentar kena surok nadu ba kila ai ka final work order harus na marja hui hadu mentah kakam ada 30%. Jika jerong jangan surok kalau umbah 100 kilometer mentah ada umbah 1 kilometer. Ada ban feeling mau ban siang rong ada. Terus tangita I bentar balu kuade ban pendek. Mereka nakalian juga di tempat pendek. Jadi mana itu ini bah ya kan ka surok lah betika daka SPVS bat lapet daka PWD Mausan Ram Division. Jadi ka surok ka jimi juga ni surok hi hoi ka jimi kalong nadu kiporo menshwa nakaba kanong try kasunong try kadang hapo ka Shela constituency nadu kipor jom ilit dan kuporoy. Di hadir ba lagi kongreng bat klem pendap kami ke SPB ban nshna ya kan surok ban siang mau kita menam jongka ban siang ram te kajing kuat juga SPB ban nshna ya kan surok kalau ba fitip kajing juga SPB day nakada jongka ka kis kepada naku sepumput akaba ka sepumput kala thau dengan SPB ban develop di area di badan marjan berkalafaj. Teka senong try teka senong kaba kalafaj kadan. Tena penta ban pensuk ikinong rat kibalik bawan na kasurok kabala syaitan pas surok borda kabajangan ba arko santimeter teki senang dengan surok cepat kan. Kaban penjeso nanong try sesela mo syaki beri kendau jong ka senong try. Teki Pak nomor nong senong try kisukan manita kena stroke dan rem mentah aduk mentah mana ini ba kene ka department PWD ka I kongreng ni kumba kan sa cara no tanah kata kadau magaleng demi ani wan manong ba ni part ne kro syaka PWD department syabu minister in charge makum juro haki hawa mili bukan bisi jangan tega than jumi mungkin dia balik ino sakoi naka
lem cumi iba kami kerja mentoi kami tengah bentar ki nak bentar jom ki nong trai. Jadi kini surat fi ka kadang kerja mentoi sibun kumbangi orang bagi baka surat ada belum jumpa raya kapal. Ni bukan surat ka kayak connect buat ki yo ki hat. Kumbalong hadu mentah mana nim jule yo sila kini kita jongi guna mau senrang sila ba kini jule yo sila mar boleh guna surat. Ndai la tak ni surat kan yang ni surat perlu di kan pendap no. Mur kini ki senang memarjang mur kini yo menjadi yo hat. Mungkin yo hat di macam. Di kerja mentoi sebaru kini ki pak kibo late bawan hantam di baterai sebuah company nasional terai. Kila ajan pintu kami sudah pensah sih. Ya lah kan late bawan nasional mereka dari surat kabacan kah itu. Ini kuat bukan pak kan ke terus bahasa yang jadi keseng bah ada kebuti kanang pendiri ban tray kan surat ni naga kasih mensimpan kira kesenjam di bawahnya. Ter abadai pakai surat aji syah mila budin, mulai mensulai hadak dengan macam ni mila budin nak macam senang. Kata ada kabar nilai keren apa peneliti maksudam, executive engineer peneliti maksudam. Hadir kata kejing syah kejing keren dekat ketin mila budin dekat RTI. Dia kata ke RTI tu nak ni ba kiong ba kata wadai nak kata ke jingjo slap noh lah noh ndre haga jingsam ni pat misau ba kamda de kata kada noh ba misalnya kata ke jingtre nak kata kada jing hap slap nomor portalan kada kopor kabun hap slap sethan ji madu November Desember Januari Februari March adu April ni dah hap slap kana te kini kata ni ba kadang kaya cerita te nisrawan kentu baik ba priority kada man pendapat kena serok lembuta nak lagi ni keseng mensim di kira itu em empat le tapi dan em gajeng temu buat benda lada kam siso akan gajeng keren ni fumba ni orang bagi sesim di isindang ini kata yang kanasnya ya kamera serok. Ya kabar ni yo jo ni pai ba tentala sisnem steng asnem te mila ya gudin dan mau ba ni ba kam sisa mau pada jin gudin jin keren jin ba ka avere ka beauty musan vision masih ngela bu ka ti aru yo ki daw ba kimla on pendak te ka daw naki yo ka daw ba ni so preda no sangat tenang ka daw ni wan pensar tawa apa ke di departemen kerja benda eno. Tak mau kilometer kata jengcong terus surat. Kerja jengcong. Ada lautan. Full length. Tadi nanong try sesina. Full length tadi 9 kilometer. Kilometer bila? 1 kilometer tamat ada. Sari sok kendor. Hah? Masih orang kata kapasan kilometer. Masa 1 kilometer, 1 kilometer guna apa senang. Terus nami kita stop bila stang. Madu ba ki ai ka final order te kala de du fair araja rakwet. Mana wa pentri tar konstruktor Ki dan kita doktor kali kata lakiat hati lanjuta mud hati lanjut di kontraktor ki ai ada grup the group 1 dari baterai dari Shri John Star Harmony Pongkum Village Iskasels Nanta kabaan baterai dari Shri John Watt Harpomar Lower Lushman Shillong Iskasels Nanta kabalai baterai dari Shri Ambor S. Mangsi Penthorba Blok 2 Shillong.
Kagaba nang sa kemarin hapo jeng hapo jeng i Pak Ambor as nong ramsi. Ya kalau jeng iyo anu kilometer 8 dak. Mari amba gitu ka portion ka duduk ada jeng Pak Ambor. Ambor as ramsi. Betul. Ini Pak Ambor. Ni Ambor Mbak Ambor ni nak itu melihat ke office ni. Hila keli pat nak igadaw pensengnya. Kata kalau nak juga ni nak office. Kali benar. Itu bah ini memang kita ni dunia ni dah ya. Whether the work has been completed or not. If yes, kindly give me a copy of completion certificate issued by the concerned authority. If not, kindly clarify us to why there is a delay in the completion of the said work. Kita jumpa pakai Mio not yet completed. The reason for delay is due to the prolonged monsoon in the area. Kita jumpa dengan Mio terik benar khadar jamaah jalan. Kita tahu lagi disembah. Sure.